dingin pesan awak tiang ngaton hanya masa put pojok balik terus masareng. Oh nak jenik-jenik lagi hayun nang tiang pangdeman aden asli niki asli potong pate hagung niki nana nih kengken cara dudu ada kira-kira jadi nah nebo jadi tuni gepeng rayu banyak kekalangan jadi saya nyama kisep jadi nah nyen kau urusan jadi nih memede kau nah sekarang kodok Thailandnya ais Dewa Ratu tugas si raga anak dua mulai ayo mena cenik-cenik beli bayang Mai. bemekas teh cai dong senang kenang pikir jap kena raramo cuma ya nemonto sayang meme mapi anak teken wayan dong udiang jaga di hati ketelon marah cening muleh di kengkene dos lemah marah teko makabi-abi kena meme yen seng nen teko pi anak kaden cening meme nyapulas mato kaden man nyen mani godogan di yehe di klagoe pada kene apaan godong itu oh ada kelebih nih hewan amfibi bisa ngoyong di ye hidup di pelangkane masih bisa yang cang godong siang hidang pulas di ye hanya di pelangkan tuh kelebih nih bot runo ya nih ada bayu ngale kuranan nah senton yen sawet arang meme ya diasto namone jejela gawak jenenge nak subuh jeneng madan keleh sing ada nang bayu nang sesama ngong ngapaleh yen ke do ada lo hayu ne dangine tepo dangin kubu lo hayu mplegan alena ha man weh aduh mula godok kang mani mula ne jeget dotane lo dan malu ne jeget to manusia apa wan apa tage jeneng ulah jeget gitu gen ya Dewa Ratu iya Dewa Ratu weh nih pisago nih nongos nih sing mana po cai nage nyicep meme ini ya apa penaden gumi nih bener nak dadi rago ngelah kena adane cita-cita du menak demade kisene cita-citaan yang keto pang ya pan deruno ado ya bayun dia melali dadi walau kenenya na ya nah yen dadi de meme petila sengawa nah do pas mau makso nyanyen ada secan widi ado nyen anak lu saja satyo nekeng tuas kenane teken jening ditu dak sarur kenah jening itu meme jak bagio sebelah karnampi ya diaston de meme emasin mati yen suko jening bagio meme sanggup nih ye yang perjani ke sampit lo ngaket keladapa sampit lo ngaket hah sampean bisa gol wadap di beringket tegol sampean ya kayen subuh kita pangsing menengal ha
Benar. Itu bos sambil cening nureksain nyen jan manusone timpal-timpalan bani ngentong dulu patut cening nyen ngawarana ning ah. Yen coba kita meme nakal tegaga ketegalan nya maksa. Banyak yen boy nyen sedok uleh nyen medarna, demilah nah. Ajak kana nah. Mutamu ada yang ning nah. Don nyen ngena mila nyen nah. Ayo. Nah, lan bareng-bareng. Alon-alon je mau margi ratu. Ampun unik teh meme kene bibi cara slemner. Bibi, dia nadeng-nadeng menjalan buen pidan teka di udiano bibi. Nejani gelah subuh neka dadane di udiano. Nek tinggalin bibi. Yang dia mau neka dirasa kemelahan ketamanan gelah udianan gelah. Radiastun subuh serahin nyen gelah mececingak mai. Kiwala sing tae nyen gelah ngelak kena mbak mececingak di udiano. Nuna sugra kitiang ratu. Sayu waktu tuh. Bibi ngerahina mararase talan nyarang ini Riki parakannya jademan bibi. Saja bibi, Elingnya bungone makejang nedeng kembang. Dua bungis Itu masih di sampingan bungone ada telago melah pesan. Yeh nening pesan bibi. Arapi dua gung istri. Dua pesan bibi dadi. Makin umun. Ora resik dini di tetaman. Kengken bibi. Nikah napi nikah. Apa tinggalkan bibi? Aneh kenda nikah. Jadua plat. Ditoyo plat kendan gancok kendan napi nikah. Bibi sing nawan. Cari nak cenik dadene. Tuh nak kata kadane ku tawang bibi. Oh nikah kata. Bener. Mimi ratu. Nih subuh. Sira Keluwehan ngajen. ketamanan. Makin dumun. Sira ngajen nipun nikata ngelangi. Gelah tusing genawang. Nak subuh dapat keto. Titah ide sangyang widi adane. Oh kendan. Bener. Men bibi ngajain. Dan Subuh ya keto bibi. Nih subuh bibi. Patut bibi. Ngupo kira tetamanan ini. Keto masih yehe pang presida setato ning bibi. Sing dadi nyen bibi ngawag-awag ngentungang lulu. Di tlagone nih. Yan ada nyen daki tlagone. Apu buin ada ulung-ulungan don-don. Ane subuh. Toto melahang pesan bersihin nyen pengmelah ya yehe bibi. Dragung istri, yen bibi nyampat seret. Di jojo wentan tongos ane alo bar bibi ngentong meriko aja batal nyak empat nyak seng toyo madito di bakat rumah Saja bibi. bibi. Apan bibi? Iye he toto mau tamu pesan. Yen seng te ada toyo utawi ye, seng presida ira idewek bakal hidup dini dijaga teh tawang bibi. Ken. Dan dados ti tiang ngentongang lu Seng meriko. dadi bibi patut nyaga kengken kasrian danu Ken. ne bibi. Oke, dan Bener. ampuro bibi tanumi. Saja bibi pengketo sebab bibi oren pesan yang timpal-timpale buka keto. Seng dadi ngawag-awag ngentongang lulu ditukar deh seng dadi na bibi. Nikah plastik nikah maleto Nah, alit-alit samian ngajang ngangan plastik yen dados santo ngiring sarang-sarang mangdane 5 mandane sampun ngentongan plastik. Nah bibi do ngelah gaginane 5 kang pesan kapenin bajang-bajang timpal-timpal bibine dijabo bang sing awag-awag yang ngentungang lulu ditukar deh yang ngentungang lulu tuh nak sing dadi bibi. Arapi wagung istri Kengken. ngiring nak rara sekarang. Yes saja Panten bibi. dreseng tengahi. Dijani nang tinggalin bunga makejang dadang kembang. Gelah ditu bakal ngale bunga. Bibi Ah, oleh mau pisan irapi bunga? melah-melah nah bibi. Ngi banjang bibi Riki. Nah bibi. Aduh bibi. Aduh bibi. Sakit kenapa? Nah kenapa Niki? Ande marah. Dewa ratu Ada lelipi kan rasa nyodot cokor belah bibi. Aduh
gelang bibi, tulungin gelang. Apa nih bibi? Dicoba Presiden memarga. Bibi gelas Ya. sedang berjalan. ada nak luluhnya dua ya. Aduh bibi, kok dia gelangin gelang Ah. bibi? Sakit pesan. Kawangan nih. Kawan nih. Jero, tolongin dia. Kawan ni jangan dulu. Tadi mau balik. Tulung deh. Bayar dulu. Tulungin gelang bibi. Nakaikan dulu. Cuma Nakaikan dulu. Nakaikan dulu. yang belum Kenapa ini kamu? Nakaikan. Saya ubah dah mai. Jero, na bagus pula jero. Apa ni nak gitu? Apa ni contoh lipi? Anu ni nikah. Anu ni. Contoh lipi. Anu ni nikah. Anung. Yang contoh lipi. Ampuro tiang sen bani nulung. Yan. Itu nak nyaman dia wayan tu. Nak berbiasa tu. Nak contoh lipi anu ni. apa ngon yang Ngidang benar. kenapa ngon? Dong awak. Mogi-mogi wentan. Ampun saya ni. Ni kan nulung kan. Bawa tinggi lagi bah belau. Ini lagi banyak segar. Belum ada ya, ada. Tadar kan nak galak sing benar keno. Galak sing alo. Nak kolot. Urut. Tiang lah anu ni puan ni. Apa ni nak kais ni? Dong. Bagus yang ngecocok ke lipi. Oh, kudian nak ubah dah. Nang nenek malu. Tumen jani gelang nepokin. Aduh godogan bisa memunyi. Nah, Cara jelema bibi. Dikit ni boh. Ramadan wayan bodoh. kan ada nih. Wah, bisa ubah dang. Weh, ya saya ubah dia. Dah. Aduh, nakal sekali kamu jadi binatangnya. Pakai tuang. Weh. Ini adalah godongan ajaib. Dia nakar mau tulung sing tadi. Bang kata besar. Bang mati. Oh, ya menang. Makin Nasi car. Sekan niki bisa mubaden. Bisa. Wayang godongan ada wayang. Dah pegang sana. Dah pegang ubah dah mah. Dia anak ubah dah tengah-tengah. Boh, nasi car benar malu. Oh, gitu. Nah, duak, nasi cok. Jadi marah dia mantap betul. Oh, nak kadang teh ni. Itu. Awang, yang nak ulung nak contoh ingbi kene bicara. Sajaan bibi. Rejani sakit cokor gelah hilang bibi. Nah, pedangi kan, udah pedangi. Pedangi. Oh, doa kencang tuh. Sajaan hilang bibi. Tanpa samandano bibi. Kan jo sakit gelah marah. Rejani hilang. Disubane kau badan bane. Biasanya Adanya. samanya. Wayang godongan adanya. Oh, iya. Kengken. Yang. Aduh, pengang lah sama. Lihat dulu. Pengang. Ini wayang. Yeay. Dua kali ya, kencang. Itu wayang. Halo. Nih bayi dewa lacur, i godongan maben, i boyo megel. I deweknya ini gelur. Tak. Leng ibi cak opak po. Lolo, akan beli manjus yang Beli ke mana? Ah. Nana beli. Kengken. Rena beli. Apa? Wah, Boy hilang. gua malupan. Cang kalau manjus masih kan hilang yang cang di pacor manjus. Oh, manjus. Kalau manjus malu.
Dadang. Eh. Yeay. Godogan, wayan. Bapak, jak mau bapak dia bilang, jadi bilang mau bapak. Makan dungun. Nak kengke nih wayan Ini godogan. dungun riwang panak dan deh. Yang aja bos mandan hari ngintip nak manus. Sing dadi ngintip. Ini aja bos mandan. Yang ini maluna ya. Wayan godogan. Wayan. Sangat pengen dur wayan nih. Yang pengangat ide ya. Man? Kalau kita pengang. Kemudian dadi makito pengeng, yen ngale pang segar, kemudian dadi makito pengeng, menejani kengken di subane, peciken gelas suba hilang. Aniknya tidak meriki lakon. Ini sakit. Man, Kalau suba. aniknya tidak meriki lakon. Kemudian ida-ida laku na pengeng nih. Subanya hilang. Ampun bikin aku. Layan subuhnya. Sama kita. Wayan. Gelak kenyal pesan ngapain wayan? Yani suba segar, bangun nak keyan bangun. Kengken Yang pengang Boy lang. Yan gitu sangkanin suecani desang yang pramekawi ne jani lang bangang wayang gelas segidang mau bangun kedatin ake gelas wayan bangun ya wayan gelas suk semua pesan rending wayannya ya dan wayan wayan godongan wayan gelanyuk semang pesan training wayan suba presiden mubadin sakit gelahin imare yen sing ada wayan imare gelah cotot lelipi gadang sina kengken bakal penadian gelahin apun bakal agon gelah wales man kengken wayan man dadene wayan sing nage pikole gelang-gelang pipis. Hah? Menapa bakal ide wayan? Apa bakal tunas wayan? Gelang tu sing jejah kapenen wayan. Apa? Tunggu dia menggala jijik. Ya namune kade rasa. Ya diaston marupa beburon. Sake wala yenin gelah ngaton. Tingkah wayane luwihan kapiningi manusia. Tu dimawinan rasa anggur saja kayun gelanginya. Nage ngisi tangan gelah, dadi, kemudian mensing. Kengken wayang. Subuh. Wayan godogan. Yang beli. Pangwayan awang. Gelah ni sing jadelen. Maka putrenin jagat jenalo pura. Kepidan beli sen manyo. Dia Ratna Dewi adan gelah. Lan beli. Suat malu muda malu kene bulaan pianga jenik beli. Main apa beli? Dijel timpal-timpal wayane. Kemudian dari mebeki pesan dari wayan kalai na di. Wow. Kadang aja amanyo sosokan. Kengken, kok berangkat sama yo?